Muri Sudani impande zimaze iminsi 10 zirwana ziyemeje guhagarika intambara mu gihe cy'amasaha 72. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa leta zunze ubumwe za Amerika Anthony Blinken yavuze ko agahenge kabonetse nyuma y'iminsi 2 y'ibiganiro hagati y'ingabo za General Ali Burhan za General Hameti. Abantu bagera kuri 420 baguye mu mirwano yatangiye ku itariki ya 15 z'uko kwezi kwa kane. Ibihugu by'amahanga bikomeje gukura abaturage babyo muri Sudani. Abakomoka mu bihugu bigize umuryango w'ubumwe bw'Uburayi biganjemo Abafaransa n'Abadage bagera ku 1000 bakuwe muri Sudani. Uganda iratangaza ko yashoboye gukura abaturage bayo barenga 300 muri Sudani bahungisha intambara, barimo abadiplomate, abanyeshuri n'abandi baturage. Kampala, Ignatius Bahizi. Muri abo 300 harimo abakozi ba ambasade ya Uganda i Khartoum, abanyeshuri, abacuruzi ndetse na bamwe mu bayisilamu bari mu nzira berekeza i Maka mu mutambagiro mutagatifu muri Arabia Saudite. Intambara ikabasanga muri Sudani. Uyu wari muri abo bajaga i Maka yabwijwe rya Amerika uko byari byifashe ku kibuga cy'indege aho bagumye kuva imirwano itangiye. Twari twageze Khartoum twitegura gukomeza urugendo rwacu kuja i Maka. Hagati aho niho amasasu menshi cyane yatangiye kumvikana mu kirere, nuko abakozi bo ku kibuga batwereka aho kwihisha mu cyumba aho twari turi. Ntabwo twari twemerewe kuhava ngo hagire aho twaja, ariko ambasade ya Uganda hano yatwitagaho cyane igakurikirana uko turamutse. Ambasaderi wa Uganda muri Sudan Rashid Semudu yabwiye abanyamakuru ko abatabarwa bagiye kunyura inzira y'umuhanda kugera muri Ethiopia. We have made evacuation arrangement. Twakoze gahunda yo gucura abanya-Uganda kugira ngo banyure mu nzira ya Ethiopia. Bazava i Khartoum banyure Aljazeera na Gaddafi kugira ngo bagere ku mupaka wa Ethiopia. Twakodesheje bisi zirabatwara bose kugera ku mupaka wa Ethiopia. Accommodate a number of all the 300 Ugandan. Mu itangazo rigufi Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Uganda yasohoye kuri uyu wa mbere ivuga ko abanya-Uganda 300 bavuye neza i Khartoum ahabera imirwano, bakaba bari bamaze gukora urugendo rusaga ibirometero 500 berekeza ku mupaka w'icyo gihugu na Ethiopia. Ambasaderi wa Uganda muri Sudani yabwiye itangazamakuru ko Perezida Yoweri Museveni ku giti cye yagize uruhare rutaziguye mu gukurikirana gahunda yo gutabara abanyagihugu. Uyu yongeyeho ko hari hateguwe umutwe w'ingabo kuja gutabara abanya-Uganda iyo haza kuba ikindi kitambika mu nzira yo kubarokora. Ubwo yavugiraga mu nama y'abakuru b'ibihugu by'umuryango ushinzwe iterambere ry'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba no mu ihembe rya Afurika uzwi nka IGAD mu cyumweru gishize, Perezida Museveni yanenze abategetsi ba Sudani kuba bahembera amacakubiri, ariyo mpamvu amakimbirane yabo ahora yisubiramo. Aho hari mu rwego rw'iyo nama rwo gushaka igisubizo cy'ibibazo bya Sudani. I always told the Sudanese the dangers of encouraging Ati buri gihe nabwiraga abanyasudani ububi bwo gushishikariza politiki y'irangamuntu, ivangura rishingiye ku moko y'Abarabu n'Abirabura, rishingiye ku madini y'Abayisilamu n'Abakristu. Nakundaga kubwira General Bashir ko iyo politiki ari akaga ku gihugu cye kandi amaherezo igihugu cyacitsemo ibice, icy'amajyaruguru n'icy'amajyepfo, kandi mu majyaruguru amwe muri ayo makosa aracyakorwa. Ntabwo ari byiza rero gukomeza kurera ayo makosa uko umwaka utashe, kandi Rwanda rusanzwe rubabara cyane kubera amakosa y'ibitekerezo, imigambi na politiki by'abayobozi. Tugomba kuja duharanira amahame ya politiki nziza. Nubwo waje kurwana ugomba kurwanira impamvu zumvikana atari inyungu zawe. Even when you have to fight, you fight for a principled cause. Don't fight for just opportunistic causes. Imirwano yadutse muri Sudani hafi y'ibyumweru 2 bishize hagati y'ingabo z'igihugu cya Sudani ziyobowe na General Abdel Fattah wabaye perezida nyuma yo guhirika ubutegetsi bwa Perezida Omar el-Bashir mu 2019 n'umwungirije General Mohamed Hamdan Dagalo ukuriye umutwe witwara gisirikare wari washinzwe na Perezida Bashir wamufashaga mu ntambara yaberaga mu karere ka Darfur. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda. Leta y'u Rwanda nayo iravuga ko yatangiye gahunda zo gucyura abanyarwanda bakoreraga mu gihugu cya Sudani. Umuvugizi wa leta y'u Rwanda wungirije Alemu Kurarinda yavuganye na mugenzi wacu Edi Rwema amubwira uko u Rwanda ruteganya kubikora.
abenshi ni abakorera umuryango w'abibumbye ariko harimo n'abacuruzi abikorera ku giti cyabo ndetse n'abanyeshuri. Abo bose ambasade y'u Rwanda muri Sudani irabakurikirana amakuru yabo, ku buryo kugeza uyu munsi amakuru dufite ni uko nta mahirwe kuba nta muntu urakomerekera muri iyo mirwano cyangwa se ngo abe yayiguyemo ni ukuba yahaburiye ubuzima. Ikindi rero ambasade irimo irabikorana na minisiteri y'ububanyi n'amahanga, yitaho kumenya aho bari, yitaho kubamenyesha aho bahurira kugira ngo barebe uburyo uyu munsi bahava, kuko biragoye cyane gukoresha indege mu gihugu kirimo imirwano, mu gihugu aho ikirere cy'igihugu gisa n'igifunze. Murimo murakora iki kugira ngo umutekano wabo ukomeze kurindwa igihe cyagira mukaba mwashobora no kubakura muri icyo gihugu? Ntabwo tugomba gutegereza igihe umutekano wavuga ngo wabonetse kugira ngo bahave, aho bagomba guhurira bagiye bahamenyeshwa, byaba bikoreshejwe imbuga nkoranyambaga, byaba bikoreshejwe telefoni, uburyo bwose bw'itumanaho, noneho bakagerageza kuhavanwa mu buryo bukoresheje imodoka, bakagera bagezwa nko ku mupaka w'igihugu cya Misiri, aho abakozi ba ambasade y'u Rwanda nabo babategerereje kugira ngo niho babafashe gukomeza urugendo. Ibyo ngibyo nibyo biri gutunganywa, nibyo biri gukorwa kandi birimo biranashyirwa mu bikorwa. Hari uburyo leta y'u Rwanda irimo gukorana n'igihugu cya Sudani kugira ngo abo banyarwanda bashobore kugera aho ngaho ku mupaka wa Sudani na Misiri nta kibazo kibabayeho. Hanyuma ikindi, hari ubufatanye murimo kugirana n'igihugu cya Misiri kugira ngo baramutse bageze kuri uwo mupaka bashobore kuwambuka nta kibazo kibaye. Guverinoma zirakorana n'uko nabikubwiye, ambasade yaba yo mu Misiri yaba iyo muri Sudani zirimo zita ku banyarwanda bahari, ndetse uretse no kuvuga ngo guverinoma y'u Rwanda yakorana n'iya Misiri cyangwa se n'iya Sudani, n'ibindi bihugu birimo bihavana abantu iyo bibaye ngombwa hagati yabyo birakorana bigafatanya bikaba byajyana abantu. Ubu ngubu niba tuvuze yuko hari abanyarwanda bakora muri UN cyangwa se umuryango w'abibumbye, niba umuryango w'abibumbye ugiye kubajyana, urumva ntabwo wabasiga nk'abakozi babo, baragenda. Ariko iyo bagiye ni ukuvuga ko ambasade igomba kuba ibizi, niba hari batanu bagiye, urugero mfashe, ikamenya umubare w'abasigaye ndetse n'umubare w'abagiye. Ubufatanye rero burahari hagati y'izo za ambasade zose, hagati y'abayobozi b'ibihugu ndetse n'ibihugu ubwabyo. Uzi ko Abanyamerika, Abafaransa n'ibindi bihugu byatangiye gukurayo abantu, Abongereza barafatanya kugira ngo babashe kujyana aba bantu babajyana muri Chad, hafi aho ngaho babajyana mu Misiri cyangwa se muri Djibouti, aho babonye abantu bagenda bajya hirya no hino kugira ngo babashe kumenya ibintu. Ubutumwa ku banyarwanda batuye muri Sudani bashobora kumva iki kiganiro turimo kugirana muri aka kanya mubaha n'ubuhe? Ubutumwa ni uko bagomba kujya kunyura muri izo nzira twavuze, ni za ambasade cyane cyane kontakite barazifite, yaba cyane cyane irimo mu Misiri. Niba hari n'ubashije kuhava ku bundi buryo, nawe akabimenyesha ambasade kugira ngo bataza guta igihenda bajya kumushakisha. Icyo ni icya mbere, ni ukubahiriza amabwiriza babaha yo kwirinda kuva mu ngo zabo niba babona bashobora kuba bagiraniye, yo kubasha kugera aho bababwiye guhurira kugira ngo babashe kwazira icyarimwe, ariko cyane cyane bakarinda umutekano wabo, kuko nk'uko twabibonye ejo Abafaransa bavana abantu aho babavanaga mu ngo zabo cyangwa aho bari bahuriye bajyana aho bahungiye, hari abo barasheho. Ni ukwitondera rero bakamenya bakazirikana ko igihugu kiri mu ntambara, ariko bagendere ku mabwiriza bahabwa n'izo za ambasade cyangwa se n'ikindi gihugu kiba kibashije kubafata, kuko akenshi ni abantu bagendera muri konvo imwe bakagendera ari hamwe. N'uruzi y'abantu bagendera hamwe baba nibura bafite umutekano cyangwa se n'uwagira icyaba bikamenyekana. Nongere mbisubiremo, ni ngombwa kubahiriza amabwiriza bahabwa n'abo bakoze muri za ambasade, bavuga ati muhurire ahangaha, gahunda iteye icyo, wenda muraza kuva mu modoka muragenda iki n'iki. Nibyo kubahirizwa, kuko mu bihe by'intambara ushobora kubigiramo ibibazo. Akabazo ka nyuma mbere y'uko dutandukana, bwana umuvugizi wungirije
ambasade y'u Rwanda yo n'abakozi bayo bazakomeza gukorera muri icyo gihugu cyangwa nabo bari mu bagomba guhungira? uyu munsi baracyafite akazi ko gufata abagomba kubanza bakahava kuko ni mu nshingano zabo, urumva ntabwo rero bahava mbere, ariko ntegereje yuko niba bikomeje babonye ko abo bafashaga bose bahavuye nabo biba ngombwa bahava kuko intambara ni intambara. Ale Mukurarinda, muvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda, ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya uhaye Ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane. Kuva Khartoum mu murwa mukuru wa Sudan kugera ku mupaka wa Misiri hari ibirometero 1610, kugenda n'imodoka bifata amasaha 46, ni kuvuga hafi iminsi ibiri. Mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Burundi leta iratangaza ko uwahoze ari minisitiri w'intebe Alain Guillaume Bunyoni akurikiranyweho ibyaha byo guhungabanya umutekano w'igihugu, gusesagura umutungo w'igihugu no gushaka inyungu z'akazi bidaciye mu mategeko. Elojwiri Kaneza. Mukiganiro abavugizi b'inzego z'igihugu baremesheje kuri uyu wa mbere ni umuvugizi w'umushikirizamanza kizigenza wa Republika, akaba kandi n'umuvugizi wa sentare Ntahinyuzwa wa Agnès Bangiricenge yatangarije ivyo vyaha. Aha umupfasoni Bangiricenge ariko yishura ku kibazo c'umunyamakuru. Ivyo aragirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu, aragirizwa kandi guhungabanya ubutunzi bw'igihugu, aragirizwa kandi n'inyungu z'akazi zidaciye mu mategeko. Umuvugizi w'ibiro by'umushikizamanza kizigenza wa Republika na sentare Ntahinyuzwa yemeje aho n'uburyo Bunyoni afunzwemwo. General de police Alain Guillaume Bunyoni afungiwe mu iperereza, uwo ntibarashobora kumubona ariko vuba azoba afite uburenganzira bwo kumubona. Frederic Bamvuginyumvira yahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu yabwiye Ijwi ry'Amerika ko dosiye ya Bunyoni ari uguhagatana. Baza guhera hehe ko ataho yigeze arahira ngo arafise ibyo atunze yinjira mu mabanga akiri umushikiranganji mu gihe ca Nkurunziza ntiyigeze abigira, n'uyu Evariste ntiyigeze abigira, bose ntibigera babigira kubera ko intwaro yabo ishingiye ku busuma, kunyuruza itunga ry'igihugu, ishingiye ku biturire. Bobo ico bariko barapfa ni uko umuntu agira amafaranga ariko aca asumbya ubutegetsi uyundi, aca agira abantu benshi aba yarahaye yarakijije baca bamukurikira bamuja inyuma, atari uko bamukunda ari uko yabakijije. Ibisuka iyo bihuye ari bibiri kimwe gisumbya ikindi nguvu kiracica. Umukuru w'igihugu hari ahantu hatemba abwirizwa kwerekana yuko ashoboye gutegeka, ategekesha amategeko, mugabo kandi azategekesha gute yaraciye kubiri, na cyane cyane kerekeye ubusuma kuri Bunyoni yanse yuko aza kuvuga ibyatunze mbega bamufata bahereye. Ivya General Bunyoni yagirizwa na uzi niba yabikoze akiri umuhanuzi mu biro kwa nyakwigendera President Nkurunziza abanama rimwe canke igihe ari umushikanganje w'umutekano canke naho ari mu mabanga y'umushikanganje wa mbere. Mu gihe vyakozwe ari umushikanganje wa mbere bizogorana cyane ko aburanishwa kubera hakurikijwe ibwirizwa nshingiro nta sentare yo kumuburanisha ihari mu gihugu, ni sentare nkuru y'ubutungane, iyo nayo kugera ubu nta ihari mu gihugu. Ariko byose byatekanijwe nk'uko bisigurwa na Hozine Gatoni umuvugizi wa President Ndayishimiye. Aha mu kiganiro c'abavugizi b'inzego za leta kuri uyu wa mbere. nagira ndamuhamagarire kuraba ingingo amajana 239 ivuga yuko sentare nkuru y'ubutungane igizwe na sentare Ntahinyuzwa na sentare yubahirizwa ibwizwa shingiro sikoranye. Bisigura yuko si sentare yindi shasha izoshigwaho, ariko nayo masentare akorana yishashe umukuru w'intahe akaba umukuru wa sentare Ntahinyuzwa, ushikiriza amanza kizigenza Republika nawe agaserukira urwego rw'ubushikiriza amanza. Igihe rero abategetsi bamaze kwitwarirwa, abashikiriza amanza bashinzwe izo manza baca bategerezwa kuziburanisha. Rero sentare shasha ishigwaho, ariko nizo sentare zibiri